Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse aho tugiye kureba amakuru agezweho muri mugoroba. Turaza kwibanda mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano irakomeje mu mpande z'igihugu, ni mu gihe kandi amakuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko ingabo z'u Burundi zongeye kongera imbaraga muri Kivu y'Amajyepfo, ibi byatumye abarwanyi 23 bamburwa ibice. Leta ya Kongo kandi yateguye ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Karehe byasubije inyuma abarwanyi 23 nyuma yuko bari bigiye imbere mu bice bya Rumbishi. Hakaba rero hagaragaye gukorana hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC babasha kwambura M23 imyanya aba barwanyi bari bamaze kwigarurira. Mu mujyi wa Goma haravugwa amakuru akomeye cyane. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, bimwe mu bikoresho bikigize byifashishwaga mbere yuko iki kibuga kijya mu maboko y'abarwanyi ba M23, ubu ngo nyuma yuko byasahuwe mu gihe cyo kwinjira mu mujyi kw'aba barwanyi, ubu ngubu ngo n'ibyari bisigayemo byose nta kintu na kimwe kikiri kubarizwamo, byose byamaze gutwarwa. General Budu Wingaruye na General Sultan Emmanuel Makenga rurageretse, aho bivuga ko intandaro y'iki kibazo yaje kuba amafaranga asoreshwa mu baturage kuri bariyeri zigiye zitandukanye zagiye zishyirwaho n'abarwanyi ba AFC 23. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twava imuzi n'imuzingo, ibyo byose nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri uyu mugoroba wa joro tariki 7 nk'uko nabikubwiye cyangwa se nk'uko nabikomojeho. Ariko ndasuza abantu mudukurikirana cyangwa se mudahwema kutugaragariza urukundo ko mudukunda, kandi mudahwema kutugaragariza ko mukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Ari nayo mpamvu tugiye kuba twakwinjira muri aya makuru. Gusa icyo ugomba ko wamenya nuko ubutumwa bwa Loni MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabonye umuyobozi mushya. Uyu ni umunyamerika James Swan, akaba aje asimbura Madame Bintou Keita, akaba ahagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariwe Antonio Guterres. Yamaze rero nawe kuba rwose yahabwa izo nshingano, akaba yatangiye izo nshingano kuri iyi tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane 2026. Reka twinjiye mu makuru nta gutinda rero. Mu by'ukuri mu mujyi wa Goma, umujyi wafashwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2025, kugeza kuri ubu ngubu umwaka n'amezi agera kuri 3 akaba agiye gushira. Uyu mujyi uri mu maboko y'abarwanyi 23 ngo ukomeje gusahurwa ku buryo budasanzwe n'abagize mu by'ukuri inyeshyamba za 23. Ibi rero ngo bikaba byarakozwe mu rwego rwo gusahura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, aho ubu ngubu ngo ibikoresho bigiye bitandukanye byari byasigaye ubwo uyu mujyi wafatwaga muri rusange. Ibikoresho byari byasigaye byose ubu ngo byamaze gutwarwa n'abarwanyi ba AFC 23, birimo imashini ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose ngo byari biri muri mujyi wa Goma, bikaba byaragiye bitwarwa buhoro buhoro. Ngo ubu ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kikaba cyambaye ubusa, ndetse ngo nihabaho isubukurwa cyangwa se kongera kugerageza kugira ngo habeho kureba niba iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyakongera kubasha gukora cyangwa se byabaho ko cyongera gukora, bati bizasaba guhera kuri zero, guhera A0. Ndetse bamwe bakavuga bati binashoboka ko ibi byaba biri mu byihishe inyuma cyangwa se mu biri inyuma yo kuba abarwanyi ba FC23 barakomeje kugenda batsimbarara, yo kuba barakomeje kugenda bagaragaza ko batifuza ko iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwa, ahubwo bakavuga bati mu by'ukuri mubanze mu duceho. Bivuga ko ngo byakekwaga ko byatangiye gukekwa ko hari amwe mu makuru aba barwanyi ba AFC M23 bashakaga guhisha kugira ngo atamenyekana ku bijyanye n'uburyo ki iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyakomeje kugenda rwose gisahurwa gahoro. Ubu ngo hasigayemo rwose udukoresho mbarwa, ibyinshi byamaze kuba byatwarwa. Ibyo rero bikaba byagiye bivugwa na bamwe mu baturage bagiye batanga amakuru babashije kuhagera, ndetse n'ababonye ibyo bikorwa bakavuga ko ngo biteye agahinda kubona mu by'ukuri abarwanyi AFC 23
biyitirira kurengera uburenganzira ndetse bw'abaturage n'inyungu za rubanda aribo bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo gutwara ibikoresho bigiye bitandukanye. Ubutumwa butandukanye bukomeje kugenda bucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka za WhatsApp, abaturage babwirana ibiri kuba hano muri uyu mujyi wa Goma, uburyo ki ubusahuzi burimo buragenda bukorwa hano gake gake rwose mu mujyi wa Goma. Ibi ariko bamwe bakavuga ko bidatunguranye kubera ko 23 no muri Kivu y'Amajyepfo yavuzweho ibikorwa nk'ibi ngibi ubwo yatwaraga ubwo yinjiraga mu mujyi wa Uvira genda ifata ibyagombaga kwifashishwa mu kubaka imihanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo rwose. Ibi byagiye bigaragazwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo rero ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bamwe babushyigikiye bakavuga ko bitatunguranye kubona M23 mu bikorwa nk'ibi ngibi. General Baudouin Ngaruye na General Sultan Emmanuel Makenga bameranye nabi ku buryo bukomeye cyane, aho amakuru ari kuvuga yuko ubu ngubu abagize iri tsinda rya 23 basa naho bamaze gucikamo ibice bibiri. Ibi ngo bikaba bibaye cyangwa se bikaba byakozwe kubwo kuba kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza izi saha aba bantu rwose babiri ngo barimo barapfa amafaranga bakura mu baturage, aho bamwe rwose ngo batwara menshi abandi bagatwara make. Ariko mu iki kibazo n'ubundi hari hasanzwe hari uruntu hagati y'aba bagabo bombi uko ari babiri, General Baudouin Ngaruye na General Sultan Emmanuel Makenga, ariko noneho byatobotse byagiye hanze. Amakipe yatangiye kugenda yigabanyamo, aho bivuga ko ngo General Baudouin Ngaruye ubashyigikiwe na timu yose yitwa Colonel Nanga, nukuva ikitwa AFC, ndetse ngo burangwa hari gahunda yo gushaka gufata umuntu bita General Sultan Makenga bakamusimbuza uyu nguyu Baudouin Ngaruye. Ariko ibyo ngibyo uwo bita Makenga nawe ngo akaba bizi neza, ariyo mpamvu bavuga bati no muri 23 butuvugana birimo birahinda umuriro. No umuriro uri kwaka imbere rwagati rwose muri uyu mutwe ngo arimo kwakamo umuriro mw'abantu mwe. Iyo niyo 23 ubu ngubu imerewe nabi ku buryo budasanzwe, ku buryo bukomeye cyane. Umutekano wakomeje kuzamba mu buryo bukomeye, ndetse ngo ibyahereye ku wa mbere tariki 6 Mata mu gace ka Ziraro muri shofero ya Buhavu muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi bose 23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo. Nkuko amakuru atangwa n'ibitangazamakuru byo bitandukanye bivuga, iyi mirwano yadutse cyane cyane mu midugudu ya Kusisa ndetse n'abita Nyarugusha, ku bice bya Buraza ndetse n'abita Ruramba na za Bushenge. Indi mirwano nayo yabereye ku murongo wa Kaziba, Katare, Kafufura, Katanga, aho yibasiye cyane uturere twa Buje ndetse n'abita Bushuguru Buje. Ku rugamba abarwanyi ba M23 bari bahanganye n'imitwe ya Wazalendo itandukanye igizwe n'imitwe y'imbere mu gihugu irimo Kopako iyobowe na Kirikicho Mirimba Mwanamayi, icyo bita MCDPIN ya Grevese Simiringira, ndetse n'indi iyobowe n'uwo bita ngo Haguma Kanyegwenye Kanyengwenye. Uko amasaha yagiye yicuma ku manywa y'uwo munsi, ibintu byatangiye guhinduka bigana ku ruhande rwa M23 agana saa 10 z'umugoroba. Uturere twinshi twari twamaze kugwa mu maboko y'izo nyeshyamba harimo Kaziba, Katare, Kafufura, Katanga, Manama, Buraza, Bushege ndetse na Ruramba. Uko gukaza imirwano kwateje impunzi nyinshi z'abaturage zihunga ingo zabo. Abaturage baturutse mu duce twabayemo imirwano ndetse n'utundi duce duturanye nka Kashebere, Tushunguti, aho bita Rushuro, Kirambo ndetse no bita Bunyangungu barahunze ari benshi bashaka ubuhungiro. Abagore, abana bafite ubumuga ndetse n'abagabo benshi berekeje ahitwa Miyanda mu gace ka Burembwe, hafatwa nk'ahantu hizewe kurusha ahandi muri iki gihe. Icyakora ubuzima bw'abaturage bahunze buragenda burushaho kuba bubi. Imiryango myinshi irarara hanze nta nzigira, idafite ibiribwa bihagije cyangwa ubufasha bw'ibanze, bigatuma bahura n'imvura n'ibindi bibazo by'ubuzima. Hagati aho amakuru akomeje kuvugwa ku buryo budashidikanaho, aragaragaza ko inyeshyamba za M23 zikomeje kwerekeza ingabo zazo mu gace ka Tushunguti, ariho hari icyicaro cya Groupement ya Ziraro
giherereye nko birometero 7 uvuye aho imirwano yabereye. Muri rusange uko ibintu byifashe muri aka gace ka Karehe birahangayikishije cyane, aho abaturage bakomeje gusaba ko hakwihutirwa igisubizo cyafasha kugarura amahoro no kurinda abasivili bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'iyi mirwano. Urabyumva, aho ngaho ni hehe? Aho ni muri teritwari ya Karehe ku munsi w'ejo, ubwo byari ku itariki 6 z'uku kwezi, niko byari bimeze. Sasa rero ubu ngubu kuri iyi tariki ya 7 biravuga ko imirwano yahise ikomeza mu gitondo cya kare masaha ya saa 11 rwose, nyoni zikivugaho itakatari n'ubundi mu misozi ireba Rumbishi naho bita na Ziraro ndetse na Buzi, muri izi groupe mazombo ko ari ebyiri. Ikintu bita imiripuko na za Nyamugigima ngo yari ikomeye cyane. AFC 23 yacaniweho umuriro. Wazalendo haje Wazalendo bakomeye cyane, maze bahita bigaruriza iyo myanya. Biravuga ko ariko iyo mirwano nubwo yabaye yatumye abasaga 13,000 abaturage basaga 13,000 ni abantu benshi cyane ngo bahise bahunga mu rwego rwo gukuramira ndetse no gukiza amagara yabo, bahunga iyi mirwano. Baragenda rwose. Hanyuma ubu ngubu mu makuru aturuka ngaha nkuko bigiye hanze rero, na bamwe mu bayobozi bamaze kuba babitangaza cyangwa se bashyira hanze ukuri kw'aya makuru. Ubwo ndavuga mu by'ukuri abashinzwe kuvugira igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo nkubwire amakuru nyirizina y'ibyo bamaze kuba mu by'ukuri bavuga. Kuri itariki ya 7 bati Karehe mu igitero cya M23 cyaburijwemo. FARDC yahise yitambika igitero cya M23 yagabwe kuri imwe mu mitwe Wazalendo yagaragaraga muri ibi bice, ibasha kwigarurira uduce tugiye dutandukanye. Ku munsi w'ejo nibwo M23 yagabye igitero kuri munsi wa none M23 ihahuriye n'uruva gusenya. Bati FARDC iratangaza ko yaburijemo ibitero by'iterabwoba byagabwe n'umutwe wa M23 ufatanyije n'abawushyigikiye, byabere mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Byari byagabwe ku munsi w'ejo tariki 6 nkuko byasobanuwe n'umuvugizi w'igisirikare urwego rw'ibikorwa bya Sukora ya 2 mu majyaruguru n'amajyepfo ya Kivu, bita Lieutenant Meya Gibe Jerime, ngo abo barwanyi bagabye ibitero mu duce twa Tushunguti, Katare Centre, muri groupement ya Ziraro, muri shofero ya Buhavu mu karere ka Karehe. None ngo habaye ibindi bitero mu duce twa Kisheyisheyi ndetse n'abita Mbindano muri groupement ya Mubuku. Ibyo bitero ngo byo babira byivu. Uyu muvugizi yavuze ko ibitero byagabwe mu buryo budatoranyije, aho byibasira bigahungabanya cyane cyane abasivili. Yongeye ko mu bihe bya vuba intego y'ibitero isa n'ibanda ku kwinjira mu gihugu no kwigarurira ibice bishya, aho kuba intambara isanzwe yo gufata ibirindiro byihariye. Gusa FARDC ivuga ko yakoresheje uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho, maze ingabo zayo zikorera muri Sukora ya 2 zigaragaza ubunyamwuga mu guhangana n'abo barwanyi, zibasha kubasubiza inyuma no kwibirukana mu duce dutowe n'abaturage bari bafashe. Nubwo ibi bitero byagiye byiyongera, igisirikare cya Kongo kivuga ko gikomeje kuba maso kandi kiyemeje kurinda abaturage n'ibyabo, hubahirizwa n'ingamba za diplomasi zashyizweho na leta ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga mu gushaka amahoro arambye. Umugabo w'izo ngabo muri ako gace, Colonel Kisembo Isingoma Benjamin, yamanganye byimaze ibitero, avuga ko bikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abasivile b'inzirakarengane, ndetse yanasabye abasirikare gukomeza kurangwa n'ubwitange n'urukundo rw'igihugu kugira ngo barinde ubusugire bwa Kongo. Aha aya makuru agaragaza ko nubwo imirwano ikomeje mu bice bya Karehe, igisirikare cya leta ya Kongo kiravuga ko gikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro hagamijwe kugarura umutekano muri aka karere nyuma y'uko kari kibasiriwe n'imirwano. Aho ngaho ni muri Karehe. Ubu muri Kivu y'Amajyaruguru, AFC 23 yongeye igaragara mu ruhame, ivuga ko ngo rwose ngo imerewe nabi ndetse ngo n'abaturage. Ariko mbere uko tubigarukaho,
reka tukubitere kuri mbere ko tujya muri Kivu y'Amajyaruguru, reka twumve iby'aya makuru asobanura neza iby'umuyobozi mushya wa MONUSCO. Uyu munsi kuwa kabiri tariki 7 Mata 2026, umudiplomate w'umunyamerika bita James Swan yatangiye kumugaragara inshingano ze nk'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi mushya w'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni buzwi nka MONUSCO. Atangiza inshingano mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwacyo. Ishyirwaho rije rikurikira icyemezo cy'inama y'umutekano ya Loni cyo mu kwezi k'Ukuboza 2025 cyavuguruye manda ya MONUSCO kugeza ku itariki 20 Ukuboza 2026, ndetse kigena uko izashyira imbaraga mu guhangana n'ihindagurika ry'ibibazo by'umutekano biri ku butaka. Manda nshya ihuza ibibazo rero bitandukanye n'izo manda zabanje. Icyemezo nimero 2808 cyahagaritse by'agateganyo gahunda yo kugabanya buhoro buhoro ingabo za MONUSCO. Ibi byatewe n'uko umutekano wakomeje kuzamba cyane cyane mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, aho ibikorwa by'imitwe twaje intwaro bikomeje gukaza umurego. Muri iyi manda nshya, MONUSCO irasabwa gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge hagati y'impande zihanganye, ndetse igafasha mu gushyiraho uburyo buhoraho bwo kugenzura no kwemeza ko impande zubahiriza amasezerano. Iki cyemezo kandi cyita ku masezerano mpuzamahanga aherutse gusinywa agamije amahoro, arimo ayo Washington yasinywe muri Kamena 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'ayi Doha yasinywe mu Gushyingo uwo mwaka. Aya masezerano ashyirwa mu murongo ngenderwaho mushya MONUSCO igomba gukurikiza mu gushyigikira inzira y'amahoro, ngo iterabwoba rishya n'ingamba zo kurirwanya. Inama y'umutekano ya Loni yagaragaje impungenge zikomeye ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro, harimo misile zirasa indege n'indege zitagira abapilote zituritse. Mu rwego rwo guhangana n'ibyo byago, MONUSCO yemerewe gukora ibitero byihariye bigamije guca intege no gutsinsura imitwe yitwaje intwaro, ikoresheje cyane cyane brigade yayo yihariye ishinzwe ibikorwa byo kurwanya iyo mitwe. Byongeye kandi iyi manda ishyira imbaraga mu kurwanya umuco wo kudahana, kurinda abana bari mu kaga no gushyigikira inzego z'ubutabera, cyane cyane mu bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kugaragara mu bice byibasiriwe n'intambara. Igitutu ku mitwe yitwaje intwaro n'ibisabwa mpuzamahanga. Icyemezo 2808 cyamaganye bikomeye ibitero by'umutwe wa M23, aho gisaba ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zivaho bidatinze. Ni icyemezo gikomeje kugaragaza impungenge mpuzamahanga ku ruhare rw'iyo mitwe n'inkunga ishobora kuba ihabwa. MONUSCO kandi irasabwa gukurikirana iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'icuruzwa ry'intwaro no kugenzura ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ribangamira itumanaho rya GPS rikomeje gukoreshwa mu bice by'intambara. Ku rundi ruhande, inama y'umutekano yategetse ko hagomba gufatwa ibihano ku muntu cyangwa umutwe uwo ari wo wose wagaba ibitero ku basirikare ba Loni cyangwa ku bakozi bayo, ndetse isaba ko MONUSCO ihabwa ubwisanzure busesuye bwo kugenda no gukorera aho bikenewe hose. Uyu muyobozi asanze MONUSCO ifite inshingano ziremereye kurushaho, zisaba guhuza ibikorwa bya gisirikare, diplomasi n'ubutabazi ku baturage. Azasabwa guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano mu gihe kimwe anashyigikira ibiganiro by'amahoro no kurinda abasivili. Bikaba bigaragara ko afite inshingano zikomeye cyane nk'uko bigaragara. Naho tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru, umutekano ukomeje kuba muke mu majyaruguru y'akarere ka Walikale, ndetse no mu majyaruguru no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aturuka ku baturage ndetse n'inzego z'umutekano agaragaza ko M23 yongeye kwimura ingabo zabo ndetse no gukaza ibiniro byabo muri utu duce. Nuva muri Walikale, aya makuru avuga ko kuva kuwa gatandatu tariki 4 Mata abarwanya 23 batangiye kongera abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare mu duce dutandukanye dufitiye akamaro kanini uyu mutwe. Muri twarimo agace ka Bukumbirwa ndetse na Ihura two muri groupement za Ikobo na Kisimba muri Walikale, ndetse na Maremo mu gace ka Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi. Amakuru ava mu baturage bo muri utwo duce agaragaza ko imyitwarire y'izi nyeshyamba ijyana n'ikorwa by'imirimo yo gutegura ibikoresho n'ibirindiro bya gisirikare, ibintu bituma hakekwa ko zishobora kuba ziri gutegura ibindi bikorwa bya gisirikare muri ako gace gasanzwe karazahajwe n'umutekano muke.
iyi myitwarire mishya ije ikurikira indi yabaye mu minsi ishize aho bamwe mu barwanyi ba M23 bari babanje kuva mu bice bimwe na bimwe muri utu duce. Icyakora ubu bisa naho babisubiyemo bongera kwibaka, ibintu byongera impungenge ku baturage bahatuye. Muri Warikare na Masisi abaturage bavuga ko bafite ubwoba bwinshi bwo kongera kubona imirwano ikaze ishobora kubasubiza mu bihe by'imvururu n'ubuhunzi, bagasaba ko ibyo bintu rwose byakumirirwa kure ntibizigere bigera mu by'ukuri muri utu duce basanzwe babarizwamo. AFC 23 imaze gushyira hanze itangazo, ngira ngo durebe ibikubiye muri iyi nyandiko. Bati kuri tariki ya 7 Mata ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryashyize ahagaragara itangazo rigenewe abanyamakuru rivuga ko mu gihe hitegurwa ibiganiro bishya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje ibikorwa by'intambara bushinja ko bigamije kwibasira abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi mu bice birimo muri iri huriro. Muri itangazo M23 yavuze ko ngo ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, abacancu ndetse n'ingabo z'Uburundi FDNB bakomeje ibikorwa by'intambara babinyujije mu buryo bavuga ko burimo iterabwoba rikomeye. Iri huriro rivuga ko ibyo bikorwa birimo kurasa imbunda ziremereye zitavangura no gukoresha indege zitagira abapilote, bikibasira cyane cyane abaturage batuye mu duce duherereye ku mirongo y'urugamba. M23 yavuze ko utu duce twinshi twibasiwe n'ibindi bitero turimo Rumbishi, Katare, Tushunguti, Mikenye, Masisi, Kadasomwa, Shingisha, Ruyinzi, Mitimingi, Kundondo ya Bijombo, Bijige, Rushimisha, Murambya, Kanogo, Biziba, Mugogo, Kwirango ndetse n'abitaga Paraki. Aho bavuga ko muri utu duce ngo hagaragaye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusenya ibikorwa remezo, guhunga kw'abaturage kwa hato na hato ndetse n'ubwicanyi bukorerwa abasivili harimo n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Izi nyeshyamba zikomeza zivuga ziti ngo AFC M23 zivuga ko ngo hari ubuhamya bwo gukurikiranwa kw'ibivugwa, aho bavuga ko biyemeje gukomeza kurinda abasivile bakoresheje uburyo bwose bushoboka harimo no gushyiraho mu cyo bita security parameter.